Tapi nyong kan duwe pancingnya, Dik. Ya wis yo, tak melu bae. Yo. Men, ono Pak Tebejo kae, kerjane ayo. Ojo kenaan ngamuk. Ya wis lah, aku sing tanggung jawab. Ora ah, aku di kowe wae kono alah kocur. Ya wis mengger kono umpetan. Hei, hei. Apa? Itayo. Hah? Habis Alah, kejuka. Bocah saiki kurang ajar, kakean micin. Wah, ini karo wong tuwa, Jan. Nah, Pak Tebejo sudah. Hahaha, tapi lucu. Itu tekan di kualat kowe. Lo mancing iwak apa mancing perkara, Dik? Mancing perkara wis, saiki mancing iwak yo. Hah? Aduh. Sithik, dah. Kurang akeh iki. Pindah iki. Ah. Muga-muga untuk gede Dik. Amin. Pin. Itu gede Pin. Wis tarik Ji. Udah gede. Sepiringnya buat koran perlawanan lo. Wis rezekimu, Dik. Iwake pasrah, Dik. Panet karo kowe. Hah? Waduh, Ji. Cepet Ji. Walah duit mele, Ji. Aduh, mele, Ji. Naik lagi mesti. Woi. Waduh, kok alhamdulillah kok buka. Alah, sempak. Walah, Ji, sira karo Pak Tebejo. Ae ngecenge, ceng. Astagfirullahaladzim. Sempak. Hei, Apa? Waduh. hei. Sayangku, hari ini aku cantik. Dan
bocah ya. Ampun Pak De, ampun Pak De, ampun Pak De, ampun Pak De. Wong tuwa nggo dolanan. Tak ampuni. Aduh, gaswat. Enteni tekan isak. Bocah. Ampun Pak De. Ampun Pak De. Ampun Pak De. Ceplin. Hah?